Luhansk khudum chalaba matung Ukraine lan makha chathanaba Vladimir Putin na order tawkhre Russia gi troops na Ukraine gi Luhansk region pumba du khudum chalaba matung da President Vladimir Putin na ngarang ningthokaba numita Defense Minister Sergei Shoigu da Ukraine da Moscow gi laladu makha chathanaba order tawkhre East Group amasung West Group adu yauna military unit sing na mamangda ayaba pikhraba thorang sing gi matungin na soidana makhoi gi thabak sing pangthokadabani haina Putin na Shoigu da haike Hauzik phawbada Luhanskta tawkhiba dugumna thabak khudingmak makhoigi maikaida makha chathagani haina ayangna asa tawre President Vladimir Putin na Ukraine da troopsing thajankhiba duge tha mari henbagi matung Kremlin gi damak achawba mai pakpa ma oina Moscow gi forcing na Hauzik Luhansk region pumba mapung phana paire haina chayol loiba numita Russia ge Defense Minister aduna President Putin da haike Luhansk campaign da saruk yakiba troopsing adu hauzik soidanamak pothagadabani amasung makhoigi lanthengnabage capability sing adu amuk sagatgadabani haina President Putin ningthokaba numita haikre Ukraine gi akanba thingba pirakpadage Ukraine konung ki paisinanabage ahanba pandam adu thadokraba matung Russia na nongpok thangba Ukraine da Donetsk amasung Luhansk region sing mapung phana painabagi thabak sing da hena mijeng changsil lakhibane amarom da Russia gi President Vladimir Putin na ngarang July 3 da US President Joe Biden da nungaiba phongdok loi haina Kremlin na phongdokre Moscow da Washington na sathariba marup mapang oidaba thabak sing asige maramdage ningthokabage US Independence Day da Russia gi President Vladimir Putin na US ke mahaka phamanaba Joe Biden da nungaiba phongdok laroi haina Kremlin na haike chahi asida nungaiba phongdok paibadu chanagani haiba lure madugi maramde United States ki marup mapang oidaba policy sing aduni haina Conference call amada paumi sing da Kremlin wangangloi Dmitry Peskov na haike Russian sing na Lysychansk city paisin khre haibase confirm tawkhre Separatist Luhansk region ge maruai by Eastern city Lysychansk Russian sing gi makuta takraba matungda Ukrainian forcing city edu da laidiba makhoi ge position sing da ge handokre haina kipta military na confirm tawkhre nongmaijing numit ki ahinga thengbada social media post amada general staff na haiki madude Lysychansk paisinana bahonrakpaga mari leinana lan kana soknaraba matungda Ukraine gi armed forces sing makhoi gi occupied position sing amasung line sing dage namduna handokhan khre Russian occupying forcing na Ukrainian forcing dage artillery aircraft multiple rocket launcher ammunition amasung personnel sing gi matangda advantage sauna laibana maram oiduna City asibu yangna badage makha tana kanabo honaduna laibana misi mina amadi amangata ka hena thoglakani haibase khangkhe Ukrainian defender singge punsi sing arembada manganana bagi damak mafam aduda lairiba position singdage withdraw tawna bagi warep lawkhibani haina general staff na phongdokhe June kun manga da Russian forcing na Severodonetsk city paisin khraba matung chayol amarom kanaraga Lysychansk city su Russian forcing gi makuta takhibane City anisibu paisin kibasina maram moiduna hauzik Russia na Luhansk region apumba amadi yumthang nariba Donetsk Russia na control tawri haiba yai lamdam ani asi industrial Donbas semliba Russian singna sawgatpa separatist region anene Ukraine gi lanmi singna nongpok thangba front asi noroka pangka koi hai khre hauzik Russia gi lanmi sing yamna kanno offensive sathariba Ukraine gi nongpok thangba Donbas region asi malem gi oina noroki mafam ama oire haina Ukraine gi lanmi singna phongdok khre Russia gi lanmi sing nasu lamdam atu lepa leitana bom top kapsilakpana maram oiraga umang amade city sing da paksan na mai chakle lan khongda ngaiduna leiraga isor gi mafamda asoi angam thogan bidana ba thaunijaba natana tay atopa upai leite haide Russia gi lanmi sing na lepa leitana artillery kapsilakhiba asina mental health problem mayok na dei masi oiduna su thongna pharaba Ukraine lanmi sing na Russia gi lanmi sing bo mayok yaduna akan ba mawong da lan thengna de Ukrainian National Guard ki second in command oiriba Volodymyr Nazarikov na haikibada Severodonetsk ki handorakpa Ukraine gi lanmi sing asina handoraklaga makhoi gi position da sem sabagi thabak sathare Severodonetsk city asi malem gi oina khudong thiningai masak oiraba noroki lamdam gi saruk amani haire NASA ge satellite ama thatam na paisin ba haukhre United States ki Space Agency NASA na amukhana thadami thana ba khongthang gi saruk ama oina ngarang microwave muk chauba satellite ama prithvi gi orbit dagi maipakna paithokiduna thatam na paisin ba haukhre haire NASA ge Capstone satellite adu numit taruk ni mamangda New Zealand ge Mahia Peninsula dage Rocket Lab Company ge apikpa
इलेक्ट्रॉन रॉकेट अमा सिजिन्नदुना लॉन्च तौखिबने पृथ्वी की ऑर्बिट पाइदुना लेरंबा सैटेलाइट असे एनर्जी ख्वाइदगी ताबा चांग सिजिन्नदुना था तमना पाइसिनबा हौख्रे मासिगी खोंगचत असे था मरी चंगनी हाइरे रॉकेट लैब की फाउंडर पीटर वेगना सैटेलाइट माइ पाकना था तमना पाइहनखिबासिदा हाइफम खंगदबा मखै हरावी हाइना मीडियादा फोंदोखे मासिगी थबक असे निंगथिजना पांगथोकपदा मतम खरा चंगने प्रोजेक्ट असी पाइखटपदा सही अनीगा मखाइरोम चंगखे मासी अंगकपा फंगना अरुबा मने मरामदुना ngasi ningthijana pangthokibaduga spacecraft asina tha tamna paikibasi achouba thogdok ama oiri haina bag na haike NASA na phongdokpa matungina mission ase $1 million 32.7 khaktamak changi haire masigi paisa yamna changdaba se space exploration ki thabakta anouba yug ama haubani haina Peter Beck na haike $1 million tara khara puthoklaga rocket amasung spacecraft sing tha da asteroid Venus Mars ग्रह दा था बाहाइबसी अंगकपा पांगल अमने ममांगदा मुक्ता उखिद्रेबा मनि हाइना बेग ना हाइखे मिशन असिगी मखाता बा खोंजंगसु माइ पाकपा ताराबदे कैपस्टोन सैटेलाइट अदुना थागी अकोइबदा अनौबा ऑर्बिट ता पाइदुना मरुओइबा ई पाउ कया पृथ्वी दा थारकने मसिगी सैटेलाइट असिना पाइदुना लैगदोरिबासे नियर रेक्टिलिनियम हालो ऑर्बिट कौवे मसि येरुम मवोंग मानबा ऑर्बिट ने मफम अमदना थागा नक्सिनबा अदुगा मफम अमदना यामना थापतोकपनी हाइरे मसिगी ऑर्बिटल पथाप असिदा नासाना गेटवे कौबा स्पेस स्टेशन अमा थमनबा थौरांग तौरे मसिगी स्टेशन असिदा एस्ट्रोनॉट सिंग हाना थुंगलबा मतुंग थागी लैमाइदा कुमथनबा थौरांग तौरे मसिना नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम कौरे बेगना फोंदोखिबा मतुंगिना अनौबा ऑर्बिट असिगी खुदोंचाबा दुदे मसिना एनर्जी सिजनबगी चांग हंथली अमसुंग सैटेलाइट नत्रगा तुंगदा लैरकदोरिबा स्पेस स्टेशन ना पृथ्वी का ngahak leitana pau phaunaba ngamgani haire कैपस्टोन सैटेलाइट असी हौखिबा जून 29 दा इलेक्ट्रॉन रॉकेट की mateंगना लॉन्च तौखिबने मसिगी स्पेसक्राफ्ट असी फोटोन कौबा अतोपा स्पेसक्राफ्ट अमदा हापसिलगा थागतपने रॉकेट लॉन्च तौरबा मतुंगदा मिनिट 9 मतुंगदा फोटोन असी रॉकेट तगे खाइदोखे खाइदोकलबा मतुंगदा ऑर्बिट वांखदनबा चांग नाइना स्पेसक्राफ्ट असिगी इंजिन कापतुना कैपस्टोन सैटेलाइट अदु नुमित 3 नि पुखे पृथ्वीदगी यामना थापतोकलबा मतुंगदा ngasi फोटोन gi aroiba engine kapthokuna कैपस्टोन सैटेलाइट अदु थादोखे साइंटिस्ट सिंगना तौरिबा प्लान असी केजी 15 लुम्बा सैटेलाइट असी था तमना पाइसिलगा चही सिगी नवंबर 18 दा थागी अनौबा ऑर्बिट यौबा सिने मसी तमना पाइबदा सैटेलाइट असिना एनर्जी खजिकतमक सिजिनदुना लंबी चुमथोकनबा होनगनि हाइरे मसागी मथौ लोरबा दुबु टैंकता थाउ खरदि याउरगा लेरिबा फोटोन स्पेसक्राफ्ट अदु करी तौगनी हाइबदु नुमित खरनी सिदा लेपथोकलगनी हाइना बेगना हाइखे अइखोइना मसिगी स्पेसक्राफ्ट असी सिजिनदुना तौबा याबा मिशन कयादि लेरि हाइना बेगना हाइखे चाइना ना म्यांमार की मिलिट्री जुंता ओपोनेंट को वारी साननबा खंगनख्रे चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वाइंग ना म्यांमार की मिलिट्री जुंता ना ओपोनेंट सिंगा वारी साननबा खंगनख्रे हाइना ऑफिशियल सोर्स अमगी मतुंगिना फोंदोकले म्यांमार दा थोकलिबा क्राइसिस असी पॉलिटिकल की ओइना संताइनबा मा पुरकपा ngamnabagidamakta चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांगीना म्यांमार की मिलिट्री जुंताबु ओपोनेंट सिंगा वारी साननबा तक्सिनखिबने चाइनीज स्टेट काउंसिलर अमदी फॉरेन मिनिस्टर वांगीना म्यांमार दा हानबोइना खोंगचत पांगथोखिबदा वाफम असि खंगनखिबने इंग 2021 गे फेब्रुआरी थादगे म्यांमार की मिलिट्री जुंताना कू चथदुना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पु मफम सिंगथुखरबा मतुंग तारकबदा वांगीना हानबोइना म्यांमार दा खोंगचत असि पांगथोखिबने हौजिक म्यांमार दा क्राइसिस मायोंगदुना लैरिबा वेस्टर्न की लैवाकसिंग अमदी राइट्स ग्रुप कया अमनसु लैवाक असिगे मिलिट्री गवर्नमेंट सथरिबा थवंग अदु अकनबा मवंगदा यानिंगदबा उठखिबगा लोइनना म्यांमार दा होइरगलिबा ह्यूमन राइट के सिचुएशन असि अकनबा मवंगदा क्रिटिसाइज तौखे चाइना लैवाक असिनदी म्यांमार लैवाकता मिलिट्रीना चथरिबा थवंग असि कुनी हाइबा यामना कन्ना यानिंगदबा उठखिबगा लोइनना म्यांमार गा अनकबा मरी थमदुना लाखिबा मालेमगे मसिंग यामदबा लैवाकसिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबाने वेस्टर्न की माइकैदगी सैंक्शन थमख्रबा मतुंग तारकबदा चाइना अमदे म्यांमार गा लैनरिबा मरी असि अमुका हेना चेसिलखे वांगी की टूर असि चाइनीज ऑफिशियल अमना म्यांमार दा पांगथोकपा हाई प्रोफाइल ओइबा खोंगचतसिंगी मनुंगदा अमा ओइरे मसि मरुओइना चाइना की प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ना म्यांमार दा खोंगचत पांगथोकरबा मतुंगदा अहानबा ओइना खोंगचत अदु पांगथोकपनि हाइरे चाइना ना पुक्सेल सेंगना आशा तौवे मदुदे म्यांमार ना पॉलिटिकल अमदे सोशल के स्टेबिलिटी थमदुना नुंगाई याइफबा पुनसी महिंग अमदा हिंगबा ngamgane अमदि लैवाक असिगी मियामना नुंगाई याइफना
हिंबा ngamba ga loinana punsida pangthoke haina thamlakiba thabak thoramsing adu mapung phana pangthokpa ngami haina wangna mahaki Myanmar gi counterpart oiriba Wuna Maun Lowin da khangan ki haire Myanmar da leriba party pumnamak asina miyam gi yaifana ba mawong da yanglaga thabak thoramsing ase paikhatpagi mathau tare wangi na makha tana haikibada Myanmar da oiragliba phibam asida China na su mijeng chingsin kibaga loinana akhoi masagi oina constructive oiba role da thabak tongminabagi mathau tai haire aikoina Myanmar da economy gi phibam phagadanduna miyamna nungai yaifana hingba ngamnana ba made miyam gi interest yanglaga thabak tawbada aikoina support tawi haina China gi maikai da gi haire Chinese foreign minister na Wuna Maun Lowin gi warol matungi na haikibada Myanmar laibak asina China ga tungkoina gi oina tana thana yadraba marup mapang gi oina lainariba mari adu sagatpa pame amade amana amaga khal manaba mawong amada hingminabagi apambasu lai haide me thada Myanmar gi sakti lairaba ethnic rebel group sing nasu sovereignty independence amade territorial integrity ngak na chana bohona bada mateng pangle Marakasida Myanmar gi court na de mamang da leader wedamba Aung San Suu Kyi gi mayokta yaning da ba utladuna criticize tawke Myanmar gi military court amana Aung San Suu Kyi bu house arrest tawduna thamkhre mahaki mathakta corruption tawbagi charge tawribani haire aroi bada tabiri ba pumdamak bu thagat chare